danas ću vam pokazati kako napraviti čudovište koje se zove Winter Tornado sa 3 glave koji spaljujemo glavu. Znači to ću da vam pokažem kako se to radi. Ajde da krenemo. Nadam se da mi srce glasa sve u redu jer smo putom mnogo slušalice. Od materijala su vam potrebni, znači, potreban je živi pesak, potrebne su vam 4 komade, sa 5 komade može, potrebne su vam neka raspadnuta vojna koja je na Hrvatskom. E sad, idete 2 kocke uvis, puca te glave i razbija čudovište seljaka. Sad Iron Golema svi znate valjda kako se pravi. Kako se pravi isto kao i Winter, samo ide na podela, ono dalje podela se pravi isto kao i Wintera. Mislim se tako zove, a Iron Golem se isto zove, poslije pravi kao Wintera i ste se na vrhu podela. Zove, znači ste se podela. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovo